mata kaya jalani wa ikram Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram wa quran bizidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-azim tanfa'u bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi hilang kulli ma'lumin lak Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, ya handanya tahun gajah, yatim dengan kakeknya sesuai alam yang ada disusui. Halimah 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia
Abu Talib menjaga paman paling pembela saat kecil mengembala dagang saat remaja umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. yang penuh suka duka. Tuh ada yang komen tuh, siapa tuh? Siapa? Ayo, siapa tuh? Kakak Nai Nai Nai. Wah, Masya Allah kakak Nai Nai Nai. Halo kakak itu, halo. Ya, halo kakak Nai Nai Nai. Terima kasih kakak Nai 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 sudah like dan komen-komen ya. Kemarin. Yang kayak kemarin, halo gitu, halo. Halo kakak Nai Nai. Kakak Nai. Kakak Nai Nai usia berapa tahun kakak Nai Nai? Masih anak kecil atau udah dewasa kakak Nai Nai? Ayo, Dede Zahra. Ayo, Dede Zahra soal holokapi. Ayo, kakak gitu. Kakak. Dede Dedek. Zahra mau sholawatan nih. Ikutan ya. Ayo, Dek. Ini, Dek. 1, 2, Dek. Ayo, mulai. 1, 2, mulai. Allahul kafi, Rabbuna kafi, Tangannya. Wasalana kafi, Wajadana kafi, Ikuil kafi, Kafana kafi, Aina kafi, Alhamdulillah, dengan duduk hilang pintu, Iha kapu ambil sapu, ya sidungga ibadahmu, jangan tinggal di malam, sungguh indah main di taman, kupu-kupu bertebaran. Ya baik baca Quran dengan lupa larang. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, ikulil kafi, kafanal kafi. Wa kafi alhamdulillah. Terus. Namanya Nahadanya. Fokus. Namanya Nala dan Zahra. Ya serai kun indah, kajian puasa yang sedekah, semoga semasa sudah. Ayo teman-teman semua, kita nilai kakak. Amin amin ya robbal alamin. Tuh siapa lagi tuh komen tuh? Aduh kakak Adelia Nisa, masya Allah. Halo adek, halo tuh. Halo kakak Adelia tuh, halo. Halo kakak Adel, noh. Zahra, halo kakak Adelia, nah. Iya kak Adelia, Adelia Nisa, kakak Nenai, halo dek. Kakak, iya kakak, masya Allah. Lanjut ayo kak bareng-bareng ya kak ya. Barakallah kakak udah komen-komen ya, udah like ya. Jangan lupa subscribe ya kak. Lanjut ayo bacaan. Wabadu ayo teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dek. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil Mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil semangat Muhammadur Rasul
anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayo bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi katsiran. Subhanallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras Samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hai, fokus. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. la Sayyika syarika wa bidzalika umirtu wa ana ana minal minal muslimin. muslimin. 7 ruku. Subhana Rabbiyal azimi sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. min syai'in ba'du. Bacaan sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Wa bihamdi subhana rabbiyal Terus wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil Firli walhamdi wajburni wa'afani wa'ajubni wa'adini wa'afini wa'afani. atahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatu lillah. Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya doa duha ayo. Bareng-bareng ya Kak ya. Ayo. Allahumma inna duha duhauka Wabaha abahauka wajama yamauka taku wataku waduka wakadawaka qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzirhu wa in Nafil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika. Wajamaika aku adika aku adika akhirnya malayami ibaika sa'i ya sungguhnya aku duhai duamu kecantikannya kanci kamu indah kekuasaanmu baik. Perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi kau akanlah. Jika suka kau akanlah. Jika mungkinkanlah. Jika jauh kau dua akan jadikanmu keindahanmu, kekuatanmu,
kekuasaanmu, limpahkan kepadaku juga, limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo. Ayo ambil itunya. Apa? Zahra. Ada. Oke teman-teman ya, sekarang Nyai Zahra nih akan membacakan surah An-Naba ya, suaranya merdu. Air minum mana? Air minum. Kalau ambil kak, air minum kak, yang banyak kak. Buat tidak Zahra kak. Iya. Pinter ini kan ini masya Allah nih. Masya Allah nih suaranya nih bagus suaranya. Wah, akan naik. Kasih apa tuh? Tap apa tuh? Tangan tuh. Wow, masya Allah. Jangan lagi. Itu kakak naik itu tangannya tuh. Halo kakak gitu. Halo kakak naik. Masya Allah barakallah kakak naik ya. Ayo lanjut ya. Ayo. Mana? Ayo itu tuh tangannya begini. Tangannya gini. Nah gitu. Kakak gini. Halo kakak naik. Ya barakallah kakak naik ya. Wah pada nge-like pada apa namanya? Pada nge-like gitu ya. Pada nge-like. Makasih kakak ya sudah like ya barakallah ya. Saya selalu kakak bilang teman-teman saya mau baca surah An-Naba ikutan bareng-bareng ya. Tapi saya minum dulu sebentar. Aus sih. Iya. Makasih kakak Nahla Soleha. Aduh susah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada jarak kalau udah minum dia suaranya jadi kenceng, suaranya jadi bagus, jadi tartil bacanya. Pinter nih. Mic-nya kak, tolong kak, mic-nya kak. Mic. Ya. Allah. Ini. Wah, kakak Nainai tuh. Aku udahan dulu ya. Iya kakak Nainai. Masya Allah. Siap kakak. Ya kak. Lanjut kak ya. Lanjut kakak Nainai. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman ikutan yang mau ikutan silakan ya. Surah An-Naba ya teman-teman ya. Ada deh. Ini ya benar. Iya, ketemu. Pintar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saja'amun. Summa kalla saja'amun. Anajaya alam yada wajibah utata. Khalaqnakum aswaja. Waja'alna nawmakum subata. Waja'alna libasa. Waja'alna lahaa ma'aja. Waja'alna khalaqakum sab'an shidada. Waja'alna siraja Binuk. bisa biha bawala bata jannatin alfafa inna yawma faikana mikota yawma yungfa yasui fatatuna afaja wayati sama ufakana sabuhaba yawati jibak fakana sahaba inna jahannam makana smiyasoda ita ina ma'aba bisina fiha akhwaba ayatukuna fiha badak sahaba ya mimma ghasaqo jazaa faqainahum kanu yajuna isaba kasabu bi ayatina kisaba aku asaina kitaba aduku fana jirakum ina adaba ina yamurakin afasa Daiko anaba koi basoba kasami haka semakuna fiha aku kisaba jazaa mi karani saba bisa malah dia ada ma baina ma ya yang mikana kitaba. Terus ini yauma Amatku huwa ma'ikafa Yakau yama inahu Ma'ukara badai kaya waka Masya ataka saya bihim abah Nang sana ko nga sabang kay bayang Bayang umama kada masyada Kada masyada aku kafa Kaya kencucoba. Masya Allah bagus ya surah An. Kabur terus. Ayo baca sini yuk. Baca teman-teman ya.
Ayo, teman-teman bareng-bareng mulai dari Zahra nih. Bismillah. Ayo. Itu Mm-mm. pendek amat daripada ini gede. Kakinya Itu dicopotin. pendek amat. Kakinya dicopotin. Mana itu bangkunya, sofanya? Dipendek ya? Iya. Ini pendek, Kakinya ini dilepas gede. kakinya. Iya ya. Tinggi. Ya, ayo. Surah Al-Baqarah teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alif. Alibara sayim haka ngara ayai sim sat datara anai fakof kafa mim nundaha mai hamzah ya. Iya, berarti Alif, alif ba, ba ta, ta za, sa jim, jim ha, ha kha, kha dal zal ra zai sin sin, sim sad, sad dot ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Oke, itu dia. Bilang teman-teman. Teman-teman, Teman-teman, kita baca kita baca surah surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ya. Bareng-bareng. Bang. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pintar. Terus ihdinas siratal Pasti mustaqim. Pak makan pakai ayam. Iya, iya. Ayo, emang udah jalan? Tadi makan ayam. Iya. Terus kita malamnya Malamnya makan ayam lagi. makan ayam lagi. Emang udah? Saya lihat. Emang ayam. Emang udah doyan ayam. Doyan. Doyan. Abi mah makan sama ayam nggak mau. Abi mah. Iya. Makan sama ayam Abi nggak mau. Makan sama kucing Abi nggak mau. Makan sama kambing Abi nggak mau. Iya. Soalnya ntar dibantuin sama dia dimakan juga sama ayamnya. Iya. Patokin. Pok, 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 pok. Iya. Lanjut. Tadi siapin Hah? juga buat Abi. Hah? Tadi siapin buat Siapin. Mama sama Iya, iya. Abi. Iya, iya. Siapin Disiapin ya. buat Abi piringnya. Emang piringnya? Iya, iya, iya. Sama makanannya. Iya bener ya. Bagus dah. Bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Abi nggak suka makan ayam. Abi nggak suka makan sama ayam. Tapi kalau sama ayam goreng Abi doyan. Tuh. Kalau makan sama ayam, Abi nggak mau. Bau ayam ayamnya. Iya. Abi maunya makannya sama ayam goreng pakai nasi, enak. Kalau ayam goreng Abi mau. Tapi kalau makan sama ayam, Abi nggak mau. Ntar ayamnya pot gitu. Iya. Ada nih. Iya. Ayo, ayo. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Laila baru ya Al-Fatihah udah ngantuk. Ayo, bisa banget. Ayo. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, cepat sekali. Ayo. Bismillah. Ayo. Ayo teman-teman lanjut teman-teman ya, ini bocilnya begini nih. Canda mulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kul. 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 Kul a'udzu birabbin nas. Ayo mulai nih. Ayo. Langsung. Ayo. Ayo. Ayo, kul. Ya. Ayo. Kul. Serem ah. Takut tapi. Kul. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri nas, min jinnati wan nas. Masya Allah. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Kul. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad.
Terus Bismillah. Bismillah. Ayo. Ya. Ayo, tutup sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nih, qul huwallahu. Huwallahu ahad, samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jadi abi ada makna huwa makasabana lam yalid walam yulad. Fi dia dalam masalah yang jajan nasoyo faraidan nalar nabi dinne aja nabi biang biang tapi naukana tawaba Bismillahirrahmanirrahim. Uya yuha kafiruna abudu ma ta'buduna anda ma biduna mada abudu nabi nama badu nabi nama badu kan ayatin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. In aus minum Kayak miring. iya miring masa miring ya tuing miring ya tuing dah miring ya hah udah enggak udah belum minumnya. Ya, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Udah gendut. Udah gendut, iya itu udah gendut. Buncit. Kayak abi buncit. Abi enak aja. Abi langsing. Iya. Kakak tuh yang buncit. Emang, ya kakak ntar ya, awas. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih kecil, Iya. jadi saya kan perutnya kecil. Iya, terus? Jadi saya perutnya udah buncit. Kok bisa buncit? Banyak makan. Banyak makan, iya. Makannya banyak ya. Alhamdulillah. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kakak saya bekain aja yang kau apa tuh? Terus Bismillah. Wah, ada komen tuh kakak apa tuh Roni, kakak Roni Abul. Halo cantik. Wah, dijadi bilang cantik tuh. Iya. Halo kakak. Ayo ngaji bareng ya kak ya. Ayo bareng-bareng yuk. Ayo terus. Terima kasih kak udah komen dan like ya barakallah ya kak ya. Lanjut tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Aro'aital. Ayo aro'aital. Ayo. 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 Ai đây nhiều cái nhiều bây giờ vào đây coi gì đôi anh em. Tunjuk. Ai udah ada ini sekian lawan udah ai lawan. Suara nyamuk Ulang yang jelas ayo. Udah ya. Jangan cepet-cepet jadi kayak suara nyamuk. Gitu. Aduh. Ayo lagi. Yang jelas. Bismillah. Ayo. Bismillah. Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Iya, ada hidayah saya ya berubah bahasa ya min juya mahum min kau. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Amrah fa'ala buka biasa bifi amira kalau vero dewasa em yang dalai kami bijak lebih bayang kasih makul. Terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo masa aja mama rasa ya subhanallah Ayo madah pertama, amada kamu tamana ayo mengkotor hati saya bila indah akhir pada sada yang baju mubadada Fi amadim. mubadada. Sadaqallahul azim. Ya, sekarang teman-teman dari Zahra baca Qur'an teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah like ya. Allah. Warna hitam. Warna hitam ya.
Kayak peci abi. Kayak peci abi hitam ya. Sama kacamata abi. Ya. Ayo sabi. Ya. Kumis sabi. Iya ya. Lama ini. Hmm. Ini. Iya. Ini. Oke teman-teman, ada cara baca Iqra 3 ya teman-teman ya, halaman 19 teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan bareng-bareng yuk. Ayo. Ini. Dari bilang teman-teman dek, teman-teman. Ini. Teman-teman Teman-teman. ikutan baca Baca. Iqra yuk Yuk. sama saya. Sama saya. Iqra 3 Ketiga. halaman Aman. berapa nih halamannya nih? 19. Betul, pintar, masya Allah. Ayo sini mulai. A'udzubillah. Ayo, cekidot gitu. Cekidot. Cekidot. Ayo, nah sini. Ayo, bismillah. Sini, situ duduk. Ayo, bismillah. Bis, auzubillah, auzubillah. Minum, aus. Ya. Tapi ini belum, tapi kan saya pakai gelas ganti yang kecil. Emang? Oh gitu. Yang pegangannya 2. Pegangan 2. Tapi bukan pakai susu gelas yang kayak boba. Emang? Duduk. Ya. Aus, teman-teman ya. Ini caranya minum dulu aus. Udah, minumnya udah. Udah belum? Aus. Ayo. Auzubillah yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh iya bener aus. Ayo auzubillah yuk. Pintar minumnya. Ayo. Ayo auzubillah yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini apa tadi? Bu. Ya. Boleh menggunakan nama waw, sukun atau waw. Mati. Terus aman. Terus ayo. Ini lanjut. Iya, ayo. Sakit. Kita minum obat dah, beli obat dulu ya. Obat ya. Ayo, ayo. Kaki hilang. Ayo. Kalau mana dia nggak sakit mulutnya, lidahnya. Ayo. Ayo. Ayo bismillah. Ya Allah gitu. Ya Allah, berikan saya kesembuhan lidahnya biar nggak sakit. Ayo. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Taba. Ya tubuh. Kola. Ya ada. Ya udu. Kana. Ya kuna. Ya kunu. Yuk. Yoi. Runa. Yuki. Muna. Lagi. Ya Yuki Muna. Mukimi. Ya talawamu. Nah. Ya ta. Khofatu. Panjang tuhnya. Tuna. Lagi. Ya
Tana Yatakhafatuna Terus apa aman? Kuat. Terus Bina Kiaihi terus Kentut apa ngentut? tangan saya Kok bisa? Terus kayak abis kayak gini. ya jorok. Jangan jorok, cebok. Udah Udah cebok udah. pas saya mau terus cebokin. Iya, udah ya. Ih jorok iya, malu. Terus Nek, saya kan pantatnya kecil. iya. Saya kan pantatnya segini. Iya. Mama pantatnya segini. Abi mau nanya lagi nih. Ayo. Ayo. Jumbo. Yufi, iya jumbo. Itu saya gendut. Iya, gendut. Kayak jumbo. Ayo, Yufi. Ayo. Yufi. Nak. Panjang dunya ya, ulang. Yufi duna. Ayo. Ayo. Yufi. Fataus. Iya, nggak apa-apa belajar. Yufi duna. Yugi yasuna. Ni ajihi. Sami duna. Ogi buna. Yaisuni. Hunayika. Fa'aqauha. Iya betul. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Abi dua lagi. Ya dua lagi. Ayo. Bu. Dulu kan hari Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Dua lagi. Iya, dua lagi ya. Iya, ayo. Bu. Boleh menggunakan nama waw sukun atau waw mati. Iya. Terus Biasa aja ya. Taba Yatu Bu Kola Yaku Ada Ya Udu Kana Bisa. Unu Yuiduna Terus apa kuat? Yuke Muna Mugimi Yatawamuna Fatuna Binarihi Yuhiduna Yugisuna Ini ajihi Zamiruna Uqadi Buna Yaiduni Uhunaihi Salah. Unaika Fa'aqauha Taumuni. Iya, barang ambil ayo. Bismillah. Kuat aman. Jadi jangan makan dulu ya, jangan makan manis-manis ya. Jangan beli permen, jangan beli susu, jangan makan apa lagi ya, pokoknya manis-manis jangan ya. Ya, oke. Sayur boleh bagus, sayur mah. Nasi boleh bagus, nasi mah. Wortel boleh bagus, wortel mah. Semangka manis tuh. Perih ntar, jadi biasa. Iya, semangka. Ayo, barang-barang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Perih.
Ayo. Bu. Ayo. Bu. 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 U. 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 Guru boleh mengenalkan nama wau sukun atau wau mati. Ayo. Guru boleh mengenalkan nama waw sukun atau waw mati. Taba. Ayo. Taba. Ayo. Ayo. Taba. Taba. Yatubu. Yatubu. Qala. Koa. Yaqulu. Yakulu. Ada. Ada. Ya'udu. Yaudu. Kana. Kana. Yakunu. Yakunu. Yuriduna. Yuriduna. Yuqimuna. Yukimuna. Lamukimi. Lamukini. Aku. Lamukimi. Yatalawamuna. Yata'amuna. Yatakhafatuna. Yatakhafatuna. Binasirihi. Binasirihi. Yufiduna. Yufiduna. Yughithuna. Yurisuna. Li'ajihi. Ni'adihi. Samiduna. Samiduna. Ragibuna. Gibuna. Yarisuni. Yayisuni. Hunalika. Hunalika. Fa'aqaruha. Fa'aqauha. Talumuni. Taumuni. Tadi ini apa nih? Yatakhafatuna. Bener. Nih. Yukimuna. Pintar. Sadaqallahul azim. Besok kalau udah lancar, pindah besok ya. Besok harus lancar besok ya. Oke? Besok harus lancar ya. Nggak boleh salah. Kalau salah berarti nggak jadi pindah. Oke? Kalau Ya. lancar pindah. Alhamdulillah. Alamin. Oke teman-teman lanjut ya. Jilid metode 2. Ya teman-teman ya, jilid 2 teman-teman, metode Umi ya teman-teman ya. Barakallah teman-teman yang sudah like ya, Masya Allah, berkah selalu ya. Lanjut, jilid kuning, jilid 2 warna kuning teman-teman ya, metode Umi. Halaman apa deh? Pindahin. Emang, oh ini teman-teman, halaman 24 teman-teman ya. Halaman 24 teman-teman yang mau ikutan silakan ya, bareng-bareng dari Zahra ya. Bilang, teman-teman, Teman-teman, ayo ayo kita baca kita baca bareng-bareng ya. dan ya. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Kita mulai. Cekidot. Cekidot. Ayo, ayo. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kok. Ayo. Kolam badan. Kolaman panjang. Kolam. Man. Man. Ulang. Kolam. Badan. Saban. Terus. Samian. Usuan. Umauhan. Jayan. Munian. Tobakon. Wahidan. Tegak. Nah gitu. Jangan tegal deh. Ayo terus. Du. Ayo. Nah gitu tegak. Pintar. Du. Du. Nih. Duiban. Basiran. Basiron. Basion. Sodikon. Jumian. Hudian. Zakion. Ubadan. Sidadan. Kabion. Futon.
Khajan, Mm. jahilan, Mm. kuudan, Mm. azizan. Bagus, benar lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qalaman, Qalaman, baladan, badan, syaraban, jaban, sami'an, samian, rusulan, usulan, marahan, marohan, jariyan, jayan, muni'an, munian, tabaqan, obakan, wahidan, wahidan, duriban, doiban, basiran, pasion, sadiqan, sodikon, jumi'an, jumian, hudiyan, udian, zakiran, zakion, lubadan, ubadan, shidadan, sidadan, kabiran, kabion, furuqan, uron, kharajan, kojan, jahilan, jahian, qu'udan, udan, azizan. ajizan, Lagi? azizan, Azizan. ajizan. Ya, sadaqallahul azim. Masya Allah. Ayo teman-teman, dari Zahra akan menyanyi sholawat Al Kafi teman-teman ya. Ayo mulai. Semuanya. Semuanya ayo. Teman-teman gitu. Teman-teman, Ikutan ya. ikutan ya. Saya mau Saya mau sholawatan selatan Al Kafi. mau kafe. Ayo mulai. Ayo mulai. Allahul Kafi, abuna kafe, wajalana kafe, wajalana kafe. Iku kafe wana kafe, makna kafe. Alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Lihat debu, ambil sapu. Dia hidup nggak ibadahmu. Jangan tinggalkan sholat lima waktu. Sungguh indah main di taman. Kupu-kupu berterbangan. Tiap hari baca Quran. Jangan lupa sholawat. Allahul Aku kafi, abuna kafi, kosodana kafi, wajadana kafi. Suai kafi, kawana kafi, ayana kafi, alhamdulillah. Namanya nadan jaha, jadi mahikun indah. Ayo pasangan sedekah, semoga Tuhan bantu surga. Ayo teman-teman semua, jangan kawan dakwah. Aku bumi dan hati, semoga aku kebahagiaan. Ya, amin amin ya Rabbal. Amin. Ya, terusin dulu. Dedek. Sini Dedek. Dedek. Hei. Gimana? Akan alam anak Dek. Ini Kak. Ya teman-teman ya, Dede Zahra sariawan teman-teman, kayaknya dia jadi kurang nyaman dia ya. Jadi kurang enak dia sholawatannya ya. Ya teman-teman, barakallah teman-teman yang sudah like ya, Masya Allah ya, sudah komen-komen, sudah apa namanya ya, sudah menyimak ya teman-teman ya, barakallah teman-teman ya. Ayo Kak, sini Kak sayang, soleha, sini pintar. Ayo. Sekarang teman-teman ya, kakaknya teman-teman ya, Kakak Nahla. Orangnya baik teman-teman ya, baik, cantik, soleha, nggak suka manyun dia teman-teman, dia suka senyum, dia. Masya Allah, ajar orangnya teman-teman, senyumnya manis sekali, seperti gula tebu. Iya. Ini ya, mana kerudungnya? Ayo teman-teman ya. Ayo, soleha sini pinter. Mana itunya udah, mic-nya udah. Pintar ya. Iya ngaji, iya, ayo sini. Sambil menunggu teman-teman ya, saya salatan dulu teman-teman ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna
bihurmatihim. Salawat, salawat, salawat teman-teman ya, berbanyak salawat teman-teman, barakallah ya. Teman-teman kadang akan ahla, teman-teman akan baca surah An-Nazi'at teman-teman, dan selanjutnya ya. Ayo bilang teman-teman Kak. Teman-teman, Ya, ayo ayo kita baca surah An-Nazi'at An-Nazi'at bareng-bareng ya. bareng-bareng ya. Cekidot. Cikidat. Iya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ayo. Ya baca ntar. Ya, An-Nazi'at teman-teman ya. Ada. Ada. Ya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa Al-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ayo teman-teman lanjut ya, surah Abasa. Abasa teman-teman ya, lanjut ya, ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma
وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Masya Allah, barakallah ya teman-teman ya. Bilang sama teman-teman. Lanjut. Surah Apa? Surah At-Takwir. At-Takwir teman-teman ya. Cekidot. Cekidot itu deh. Cekidot. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal insyaru utilat wa izal huhusu husirat wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa izal suhufu nusyirat wa izal sama'u qasyirat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wa subhi idza tanafas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsi makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa ala ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa minkum ayastaqimu ma tasyauna illa ayyasha illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut surah apa kak? Surah Iya apa? Mus. Surah apa? Sama kali ngomongnya. Al-Infitar teman-teman ya, bilang teman-teman. Ayo kita baca surah
Baca. Apa itu? Al-Infitor. Al-Infitar. Ih, lama kali. Ayo teman-teman ya bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu hujirat wa idzal quburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa aqarat. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kalla bal Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin. summa ma adraka ma yaumuddin yauma la Liku nafsun li nafsin syai'a. al amru yauma idzin lillah. Masya Allah. Oke teman-teman bilang. Ya teman-teman, Sekarang sekarang kita baca kita baca surah apa? surah Al-Mutaffifin. Iya. Cekidot. Cekidot. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum Bangsun yaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum Yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yasrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. wa ma ursilu alaihim hafizin
Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah, barakallah ya teman-teman ya. Lanjut surah apa kak? Surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq, teman-teman bilang. Teman-teman, Ayo ayo kita baca kita baca surah Al-Insyiqaq Al-Insyiqaq bareng-bareng ya. bareng-bareng ya. Cekidot. Cekidot. Ya. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u syaqqat. Belum ini hilang. Dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahang famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara jahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basir fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun walil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, barakallah. Teman-teman bilang. Teman-teman, Ayo kita baca surah apa? Al-Buruj ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alu aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyu minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Udah emang. Sadaqallahul azim. Pintar kenal lah ya, Masya Allah, hebat. Oke teman-teman bilang. Oke teman-teman,
Sekarang kita baca Iqra. berapa kak? Halaman 15. Itu berapa? 6. 6 teman-teman ya. 15 ya? Ya. Ya. Alhamdulillah. Teman-teman ya, silakan yang ikutan ya. Iqra 6 halaman 15 teman-teman ya. Silakan yang ikutan ya. Akan ahla bareng-bareng yuk. Ayo. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lagi bobo. Iya. Terus. Apa? Iya terus. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. 5. Iya. Zu min zurriyah angzil qarnain yatimang za maqrabah au miskinan za matrobah. Minum dulu. Minum, silakan. Udah minum. Ada enggak minum? Ya, ada dikit. Habisin. Aus teman-teman, aus. Ya, empok nah aus. Dul, ngapain Dul? Ini Bang, Atun bikin salon. Salon speaker Dul. Bukan Bang, Atun kasih mangkok 1 juta waktu bikin salon. Iya Bang. Dah, engkong. Masih lo 1 juta. Iya Bang. Lah, gua dikasih. Ayo. Udah belum minum ngabisin. Udah habis ah. Ayo tuan, udah malam. Ayo. Ini apa tuh? Iya itu. Ayo. Aku bukan abang. Iya. Ayo. Mau jengkol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa ma. Lah, kok udah ulang? Mana? 5 zu. Ayo. Hah? Ini. Ini ya yatimang. Ayo. Ya itu ya. Au mis. Ayo, baca. Pasti ini. Iya itu benar. Awas Ayo. ya. Iya awas. Au miski nang zamat robah sama aja. Tus. Aang zartahum am lam tung zirhum layu minun. Tus. Panjang. Wala taku lanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda. Terus 6. Zi Ya, zi. zila zalaltum lanang zi'anna au yulqa ilaihi Zun. angzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Ayo. Wa ama
duluan dong saya. Oke, dulu ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ayo, ayo. Wa ma li ahadin indahu Min min nikmatin tujza. coba lagi yang benar ya. Wa ma ayo. Ya, bagus. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. 5. Zu Min zurriyah. min zurriyah. Anzil qarnain. Anzil qarnain. Yatiman dza maqrabah. Yatiman za maqrabah. Aw miskinan dza matrabah. Au miskinan za matrabah. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. La yu'minun. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda. 6. Zi. Unzila in zalaltum Injalatum lananzi'anna lananzi'anna aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Ayo. au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Itu ya yang zilul ya. Yanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Oke. Terus saya. Ya, benar. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain tuh? Wa ma. Ayo. Ngapain, Dek? Ngapain? Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. 5 zu min zurriyah anzil qarnain yatiman za makrobah Mako.
maqrabah Hmm. au miskinan zamat robah Hmm. aang zartahum am lam tungzirhum la yu'minun Hmm. wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda. Hmm. 6 zi Hmm. unzila Hmm. inzalatum Hmm. lanang zi'anna Hmm. au yulqa ilaihi kanzun au takun nulahu jannati ya'kulu minha Hmm. ya yang tangzilul kitabi binallah. Ulang. Kok binau? Ayo. Tanzilul. Ayo. Tangzilul kitabi minallahi hil azizil hakim. Iya, belum bisa pindah ya, karena masih ada beberapa yang keliru ya. Ingat nih, kalau nun mati bertemu nun, ini namanya nun. Nih idgham min tuh. Min ni'matin, jangan ming, jangan, karena ini nun. Kalau nun mati ketemu nun, ya idgham. Jadi disentak doang. Min itu jangan dibaca ming, jangan ya. Min ni'matin. Ya nggak apa-apa, orang belajar. Sama ini nih, apa tadi ini jannatun. Ya, pada mana ya? Tadi mana yang ada alif ya? Yang zalaltum malang di anak kanzun. Nah ini, nih ilaihi kanzun, ya kanzun tanwin bertemu alif hukumnya izhar, jelas nih, jelas. Jadi jangan dibaca kanzung au takunu, jangan disamarkan, jelas nih kanzun au takunu tuh ya. Kang lin mati bertemu zal zai ya, nih diikhfakan samar nih ya, nih zai ya, ya kan zi tuh tanwin bertemu nih zai ya samar. Tapi kalau pas tanwin yang ini ketemu alif izhar, jelas kanzun ya, ingetin aja ya. Shadaqallahul azim. Teman-teman, sekarang saya mau sholawatan. Apa ayo? Ay ade, ayo. 1, 2, 3 mulai. Oi ade. Nah, diri. Biru namanya Aiswana, umurnya 7 tahun, aslinya orang Palembang. Oi ade yang jilbab merah, namanya Aisyah lah, umurnya 2 tahun, hobinya sholawatan. Berapa kakak nih? Sholatullah. Belum. Hai. Ayo. Oi adek, oi teman-teman semua. Ini bisa ini emang. Namaku Keisha Nahla. Makannya tempe
makannya giginya kate. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah Ala Yasin. Habibillah. Ya, oke itu dia ya teman-teman ya, masya Allah ya teman-teman ya. Sekian ya teman-teman ya ngajinya malam ini, sampai ketemu lagi di malam besok ya kak ya, malam besok, malam minggu ya teman-teman, di hari yang sama ya, di jam yang sama insya Allah teman-teman ya, kalau nggak ada halangan. Nah terus sekarang kita tutup ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi hamdi minas sholihat, Rabbi hamdi minas sholihat, Rabbi hamdi minas sholihat, Rabbi hamdi muqim salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha jahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Ayo teman-teman. wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat. Nama aku. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Siswi suka. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha jahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Ada. Oke teman-teman ya, barakallah teman-teman ya, masya Allah. Kami teman-teman ya, mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa di esok yang sama ya teman-teman ya. Rame. Iya. Please. Hmm. Ya.